نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محبة البيضاء ليلها وكنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ingkatan sasanglitan pupudjihan pamahatinggi mahasutsi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan nagparihala singkatan piapanjari niya Tuhan nagparihala amuin katan singki kita sin mata sin manusia iwan sin wala ki kita sin mata sin manusia deng naman hatikmil masa nakauna sambil pahuling zaman Allah subhanahu wa ta'ala in nagparihala nagdihil riziki nagdihil sin uno-uno nak amuin ginis babarapa kalaghian sin mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palanggungan na agama Islam puas sing kapudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam papanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nabi pilihan pini sin Allah subhanahu wa ta'ala sarayaw-rayaw nabi manusia amuin miyanaw harin lupaan nabi wala amuin nimanam dayaw parasahan wala nakananam amuin saddap sin dunya sumagawa niyanam in sa taud-taud kasigpitan hasupaya sumampay ka tutanyo in agama Islam hasupaya mahaun in ummat niya in kita niyo dahing naman dahing hakatigid luman sin pagsyirik iwan pagmaksiyat pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala harap pasahaya sin pagtauhid iwan sin hinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Palanggungan na agama Islam hitukbal na mo in salam iwang kasilasa pamanga sila katautay manguran hadiin-diin na binaybayan doon na katimatayng hug di murungog hapagtawagon social media ha FB na katawa YouTube damikyan amuin timatayng hug atiranan sin pagtawagon ICOM salam kasila sa kanyong katan huhurmatan kanyong katan ihatod na mo pahadarat sin kamo mura-murahan piagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in wakto niyo in lugto niyo amuin huminang dumungog ding ha mga pangadjian idihil sin mga katautay manghuran atawa mga kaguruhan mulya sin kita niyo ha agama Islam. Palanggungan na agama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala nagnasihat ka to tanyo in suway kita niyo magmabuka kanya in suway kita niyo amuin magsadya laway hapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabda parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga bariman,
o kamu mga manusia na maratsaya aun Tuhan amuna in Allah subhanahu wa ta'ala kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi sin mattan sin bunnal pagmamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun demikian ayaw kamu mawaya mapatay buat malengkan in kamu halom likusan sin agama Islam in kamu nagmamalilla pada akan sin Allah subhanahu wa ta'ala palanggungan na agama Islam murah-murahan in makakawa kita nyo pangadjian hamaniu-tiu hitukbal sin kami pangadjian ha masa ini ha dum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman na Quran in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah subhanallah long parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal tuud in mga sila bariman maglanggong magtaymangod subhanallah in declare sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaymangod bunnal amuna in mga sila magtaymangod hakarna sin pag-iman hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala karena sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana subhanallah hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan pauna niyo in kamu mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtatay manghod bimana nanawag-tawag in Allah subhanahu wa ta'ala iwan nag-encourage ka to in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in suway in kita niyo magtay manghod hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala magtay manghod kita niyo bukon hakar na sin alta sin kawasa bukon hakar na sin unong na parakala dunya kung malawa ning parakala yan kita na to na in kahalan sin dunya biyaon in surroundings sin kita niyo bang in manusia naglasa nagtaymangod hakar na sin alta hakar na sin kawasa hatawa hakar na unong na parakala parihasan dunya bang malawa ning mga parakala ini malawa ning pagtaymangod subhanallah sumakawa tiyawag kita niyo biulansangan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in suway kita niyo magtaymanghod in suway kita niyo magtaymanghod karna sin Allah subhanahu wa ta'ala in suway kita niyo magtaymanghod hakarna pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah day hamang kalabihan mga taymangod palanggung na agama Islam pagtaymanghod agama Islam day mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu an day mga pito makasilong hasilong sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamat haadlaw pagbista hawayroon na sisilungan subhanallah in kahalan mga palanggungan na agama Islam haadlaw akhirat haadlaw mahuli bang in parasahan tadi hadunya bang mataas ka kakitaan na to kananaman na to bang mataas ka nakalando in paso niya minsan kau halombay yuhulasan da kau damikyan karena simpaso ang mga hula Arabyat to hibutang mo itlog hakitungan desert maluto hasawab sa simpaso niya biya din nawa haadlaw kiamat haadlaw pagbisda wayroon na sisilungan si manusia buat malengkan amuna impapanjari yung silong sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan insuka haadlaw kiamat hamoy pagtawagon si mga sila kaguro sin mga sila ulama 1 mile dakuman in layo niya ha umbon sin manusia hausin manusia hawiaon parakala dunya hawiaon amuin waktu sin dunya light years lang si mga sila scientist mga ahlul ilm scientist light years pa in layo sin suka pa dunya sumagawa bihan na in lando sin paso niya biya din na wahadlaw akhirat subhanallah sumagawa dahil kalabihan dahil mga fadal kalabihan
Masya Allah, tay mangod agama Islam, palanguan na agama Islam, sin pagtay mangod, hakarana sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahing ha mga pito, pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw wayroon na sisilungan, buat malengkan amuna in silong sin Allah subhanahu wa ta'ala, rajulan tahabba fillah, ijtama alayh, wa tafarraqa alayh, subhanallah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya rajulan dua long niya amuin usog atawa dua manusia tahabba fillah naglasa sila hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala ijtama alaih napun sila nahambuok sila hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tafarraqa alaih damikian mabutas sila, nabulak sila, hakarna sa damikian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun hakarna sin, bukun hakarna sin kawasa, bukun hakarna sin ununo para kala dunya, sumagawa in mga manusia ini, in dua usog, dua bawae, atawa pila-pila na manusia, naglasa sila, nahambuk sila, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, tawakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aina mutahabbuna bijalali tabakun sin Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah adlaw akhirat aina mutahabbuna bijalali haununa in mga sila manusia naglasa nagkasi hakarna ko Allahu akbar al yawma ubilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli subhanallah. Haadlaw long niya, haadlaw ini, haadlaw akhirat, pasilungon ko sila, long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sisilungan ko. Haadlaw long niya, wayroon na sisilungan, buat malengkan in sisilungan ko. Subhanallah. Tawakon ni mga manusia, tawakon ni mga silam naglasa, hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis, damikyan din mga kalabihan, din mga fadal, karayawan, sin mga sila naglasa hakaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, palangungan na agama Islam, at al-mutahabbuna fi jalali, lahum manabir min nur, yagbituhum an-nabiyuna wasyuhada, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, palangungan na agama Islam, in mga sila naglasa hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala aun kanila lilingkuran mimbar subhanallah lilingkuran mimbar ya panjari in lilingkuran atawa mimbar ini deng hasahaya subhanallah Allahu akbar murah-murahan amuin malamud kita niyo bilangun kinano sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga manusia ini tanda niya in darajat nila ini palingkurun sila atau dihilan sila lilingkuran in dayaw niya dahil hasahaya piapan jari dahil hasahaya maiwog umiwog mga suwo in mga sila nabi in mga sila syuhada umiwog in mga sila kanabihan iwan mga syuhada nagparang sabil miatay parang sabil mamong sila isyu yung mga manusia yan subhanallah in sila law na piya palingkod atawa aun mimbar nila piya panjari dengan sahaya isyu sila yan sila nayadto in mga sila naglasa hakarna sinallahu subhanahu wa ta'ala Allahu akbar palanggungan na agama Islam insuwaitod kita niyo manglawag mga taymangod mga manusia amuin pagtaymangon na to hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala karena sila na yatto in bunnal karena sila na yatto in mattan nagtaymangod nagtaymangod pa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah bunnal pagtaymangod hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila nagtaymangod bukun hakarna sin amuin
alta bukun hakarna sin kawasa bukun hakarna sin diin uno-uno para kala dunya parihasan dunya sumagawa nagtay mangud sila karena haagama Islam nabutok sila haagama Islam karena sin Allah subhanahu wa ta'ala hakarna sin agama Islam damikyan mabulak sila mabutas sila hakarna sin agama Islam hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga tay mangud bilangon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia amuin nagtay manguda karena sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan pialawag kita niyo dia kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul damikyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biulansangan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin lumawag tuod mga manusia nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala nagmamarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar karena lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam palanggungan na agama Islam hinhambuok usog doon niya makawa in pangaddatan niya in agama niya almaru ala dini khalili inhambuk usog atawa hinambuk manusia makawa na yung pag-agama niya atawa maupi niya makawa niya in pag-agama niya atawa pangaddatan niya iwan niya hadaran niya iaakad-akaran kana dia kita niyo falyanzur ahadukum man yukhalil na suwaylong niya kitaon suwaylong niya lilingon sin hambuok den kaniyo hisiyo na la isiyo in yakaran niya hisiyo in dia niya nagtay mangod hakarna bangin manusia di siya nagtay mangod hataw marayaw labi luwa hamanga sila ahlul ilm hamanga sila nagdara ilmu atawa sila amoy nangangadji sin agama Islam hamanga sila kawataan atawa manusia nanununtut ilmu na kalumura-murahan na makawa niya maupi niya marara siya sin pag-agama marara siya manuntut ilmu marara siya mangadji sin agama Islam marara siya huminang marayaw hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala sumakawa bangin manusia yan limawag siya atawa imiwan siya imakad-akad siya daran-daranon ning pag-akad hamanga sila subhanahu wa ta'ala yaun hamanga sila wayroon nagiibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na Allahul musta'an iyadan billah na maupi niyara makawa niyara in pangaddatan atawa in kakahinang sin mga sila wayroon nagiibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salihu in al-jalisus salih iwan al-jalisus saw kahamilil misk wa nafikhil kir al-jalisus salih in long niya in panaiwan long niya marayaw iwan sin panaiwan mangi tau mangi kahamilil misk bialaw niya yantang dihilan example sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bialaw niya amuin manusia nagdara lana mahamot perfume iwan law niya nafikhil kir subhanallah amuin nagkukansim bulawan niya nagsusunog bulawan nagtutunaw bulawan in nagdara law niya sin amuin perfume nagdarala na mahamot biya siya law niya yantang siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya taw marayaw amun iwan marayaw doon nakalong niya makakawa kaw karihilan niya kaulong niya amuin lana mahamot yaon atawa makawikaw kaniya atawa law niya hika amuin makawatok ko kaniya amuin mahamot karena mang siya nagdara lana mahamot doon kahinduan niya kaw hawno siya nami lana mahamot atawa dihilan niya kaw lana mahamot
Hatawa hadi na kaw niya katudjuhan kahinduan hawno siya na kimaba la na mahamot at mamina la na mahamot hatawa di na ko karihilan misanda ko man makahamot kaw sin hamo la na mahamot diaraniaon. Bihat to inhandang example sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amuin panaiwan marayaw. Karena in panaiwan marayaw la syak hinduan niya kaw way pagduarwa buko doon naka hinduan niya kaw bang isyu in naghindu ka niya sin hinang marayaw atawa siya mismo in humindu kay mo atawa kakitaan mo kanya maupi mo kanya in paghinang niya marayaw. Bihat to indayaw sin panaiwan amuin marayaw. Damikyan subhanallah in damikyan in nagdarasab atawain manusia nafikhul kir amuin nagsusunog sin bulawan yaon subhanallah imma an yahrika siyabak wa imma an tajida rihan khabisa subhanallah doon nakalong niya in masunog lang niya in badyo mo atawa misan di na lang niya masunog in badyo mo doon naka kawa tawa makahamot kaw hamot bukon marayaw. Nabihat to long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam palanggungan na agama Islam in manusia atawa in mga sila undang amuin manusia mangi dia mo nag akad-akad biya siya lang niya nagsusunog simbulawan doon nakamasunog law ning badyo mo atawa makalawag kaw makahamot kaw kaniya hamot bukon marayaw. Karena intaw mangi iyazan billah mangkaw miyagad kanila na tanto na sadya mararakaw sinhinang niya hadi na kaw marara sinhinang niya makakita kaw sinhinang niya wayro di lumukay upihan mo ray hinang niya subhanallah. Ini dahil mga experiencein kami at hati ko kita niyo rin kahalan mang kamo nakakita nakasud ha mga universities ha mga ka-school-schoolan di hawla sin kita niyo dahil ha mga kita sin kami na experiencein kami asal-asal dahil hasug dahil ha wasilan dahil ha tawi-tawi dahil ha karimbahan sin sambuangan in kadasali sin mga kabataan ini nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sima sambahayang 5 waktu sumagawa nakasud pa university nakabakay atawa nakaagad-agad pa mga sila bukon marayaw pa mga sila kawataan mangi nakailo muna doon nakapanagnaan naglilima waktu pa paglukay-lukay hakarana sadya sin pag-akad-akad ha mga sila kabakayan bukon marayaw ando kaylo 5 wak na hawak to way na nagsambahayang di na sila magsimbayang doon in mga nabakay nila nagpapanayam computer games nagtatambay haway roon da nag-upas sadya sa wakto di na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala at tawa mo inbiya tawayaon na nag-inom na makahilo subhanallah iyadan billah bihat to in manusya bihat to in kahalan sin kawataan kita sin kita niyo ha mga sila nakasud pa mga universities at colleges hakarana sin bagay kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalili subhanallah in hambuk usog in hambuk manusya doon in pag-agaman niya kaupihan niya makawa niya doon ha daran-daran ya agad-agaran niya atawa iwan-iwan niya hangkanda mga tay mangud declare na kato sin Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah in mattan pagtay mangud laong sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala damikya na adlaw akhirat palanggungan na agama Islam biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allahu akbar. Kita ko mga taymangod palanggungan na agama Islam
Diyata parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'd. In mga manusia adlaw akhirat magkuntara na. In mga sila manusia nagbagay hadunya, mga sila pagtako nila mga besi, mga best friends di hadunya. Adlaw akhirat in sila kuntara na. Worst enemy na adlaw akhirat. Subhanallah. Karena nagtaymangul sila habukun karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarana sin alta, hakarana sin kawasa, hakarana sin parakala uno na parakala dunya. Dito sila nagtaymangud. Doon na nagtaymangud pagpanayam cellphone tawa computer. Doon na nagtaymangud pag-usaha, nagtaymangud parakala amuin mga kabadyo-badyoan. Sibuin habi nila. Atawa nagtaymangud hakarana mga riders yan, mga nagpaparakan si mga motors nila, tawa mga sakatan nila. Doon sila nagtaymangud. Sumakawa wala sila nagtaymangud hakarana sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhilla. Diyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila yato adlaw akhirat magkuntara na. Patiap-tiap kanila, tiap-tiap sila. Magkuntara na sila. Magkuntara sila illal muttaqin. Subhanallah. Buat malainkan in mga sila di magkuntara, in mga sila nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala hadunya, in mga sila nagtaymangud sila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagtaymangud, nagpatumtum sila bang in manusia intaymangud nila nalupa nasa patumtuman nila. Bangin manusia wayrun panghati niya, insiya ang panghati niya, hinduan niya, atawa pakadtuon niya, hawaon panghati. Labi luwa in mga sila ulama atawa ang panghati agama Islam, in mga sila yato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Lamod na in kita niyo nagtaymangud karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila magtaymangud di sila mahinang kuntara adlaw akhirat. Subhanallah. Damikyan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, makapamungin mga sila taw mangi ini, ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Subhanallah. Kitawa ini pamungsin manusia, hakitaan niya na insiya, nalaong na siya. Karena di masya nag-akad-akad, di masya nagtaymangud, hamang sila manusia, nakarihil ka niya. Atawa nakarihil ka niya, amuin, nakatudyo ka niya pahinang mangi. Nakahindo ka niya pamangi, makapamong in manusia, adlaw ini parman sin Allah subhanahu, biat bat, amuin, limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitab niya mahamuli Al-Quran, ya wailata laitani, kabinsanaan na kako, ya laitani, bang baha, wala ko na, nahinang bagay, nahinang khalil, way ko kiyawa bagay, na way ko nahinang panaiwan, fulana, usugin na taway babay, na taway manusia ini, hikwanad to, laqad adallani 'anil dzikri. Karena siya sabon na law niya, siya na law niya inakalong kako. Subhanallah. Kana suway na to piun. In bakayon na to, indahon na to magtaymangud, indahon na to magkakadakad. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Karena inakulong niya wala pa kami nakapagbakay, wala pa kami nakapagtaymangud. Inakulaw niya nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inaku nagmamarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangadatan ko marayaw. Sumakawa na bagay ko sadya siya ini. Narako sadya siya ni nag-akad-akad. Subhanallah. Kad adallani. Na siya na inahinang sawab. Nalaong na ako. Nahinang na ako taw mangi. Nakadat na ako mangi. Hapuas kulong niya. Amuin ka. Hapuas. Karatong ka ko sindikir. Amun hidayat. Subhanallah. Kanda palangungan na agama Islam, hadi pa kita niyo magsusun, hadi pa kita niyo susunod na to, inbaran na to damik yan
In kaywanan ando dia kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala falyanzur ahadukum man yukhalil hadis sinasul sallallahu alaihi wasallam in suwaitud kita niyo amuin lilingon na to kitaon na to hisyu indiara na to nag-akad-akad hisyu indiara na to nagtaymangod karon na magbakkas na kato pangaddatan na to pagkatao na to in pangaddatan diya na to nagakadakad bang marayaw in diya na to nagakadakad alhamdulillah insyaallah dumayaw kita niyo biiznillah sumakawa bang in diya na to nagakad-akad amo in taw mangi na subhanallah iyadan billah marara kita niyo maghinang mangi huminang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ang pagtawagon mga universities damikyan mga makakad imano siya pamarayaw kami ang tumpukan sin kami MSA pagtawagon Muslim Students Association na in mga manusya in mga kabataan in sila dahil mga pagsud nila ha university wala sila nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in sila kulang dain pagdihil nila halka pag ibadat pa Allah subhanahu labi luwaha sambahayang halima waktu sambahayang hawak tuman sila nakabagay hawak tuman sila nakapagtaymangod hawak tuman sila nakapag-akad-akad hamanga sila MSAyans pagtawagon hamanga sila nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah napinda sila bakas-bakas sila 5 hawak to biyaon naglilima wakto na in kaywanan biyaon na yan na biyaon nagadakwa in biyaon yan na ulama na dahil mga ulama dahil mga manghindo kato hakar na sadya sing uno hakar na nakapi bagay marayaw ang kanda mga taymangod palanggungan na agama Islam piun na to in bagayon na to piun na to marayaw indahon na to magkakadakad piun na to indahon na to magtaymangod karena haadlaw akhirat magbakkas da kato taniyo in mga parakala ini damikyan lawi Hasanul Basri istakthiru fil asdiqa'il mu'minin subhanallah lawi sin Hasanul Basri palanggungan na agama Islam patauran niyo kailo bulansang niya kato tasji niya kato patauran niyo in mga amuin kabagayan niyo bariman na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala karena fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah karena awang kanila maka syafaat makatawang katu hadlaw kiamat patauron na to bulansang sin Hasanul Basri palanggungan na agama Islam patauron na to in mga sila kabagayan na to in mga taymang na to bariman sabon na to aun dahil mga manusya yan bariman in makasafaat ka to hadlaw akhirat Allahu Akbar dahil haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila makasyafaat bang in kita yato na amdo kailo na kiulang kita dahil hainang marayaw miugat-mugat in hinang tamangi na hinang sab nakasod kita palawm sinar ka sin Allah subhanahu wa ta'ala masapaat kita sin mga sila diya tanag akadangad hadun niya mga sila bariman kana dahil mga asar dahil mga jumato hadlaw akhirat mamung in mga sila amuin nakasud na sulga makasud man sulga in makasud suga pagpuasim pagbista in sila in mga taunar ka makasud taw hanar ka iyadan billah mamung in mga sila taw sulga mga tud sila halom sin sulga mamung sila rabbana kanu yasumuna ma'ana subhanallah yusalluna wa yahujjun fayuqalu lahum akhriju pagwa sila atawa mamung sila rabbana utuhan namo in kaaunan nilalong niya yasumuna ma'ana sila law niya iwan namo magpuasa dito hadun niya damikyan magsasambahayang hasapan ha masjid iwan namo sila damikyan iwan namo naghaji subhanallah damik in maksud sila iniwan namo naghinang marayaw hadun niya
Wala na mo sila kita dihadun amuin halom sin sulga. Subhanallah. Long sin aun pamungan nas pamungon aun mamung kanila akhriju. Pagwa along niya. Pagwaan niyo in mga sila kakilahan niyo amuin aun din kanila amuin iman maniutiyo. Pagwa sila kita sila long niya kakitaan man nila yato nakasud narka iyadan billah in mga sila kabagayan nila in mga taymangod nila narani nila nag-ibadat diha dunya narani naghinang marayaw na pamungan sila pagwaan niyo sila bang aun kita niyo kakilahan niyo dahil mga sila aun iman nila maniutiyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah dahil hasabab sadya sin pagtaymangod agama Islam dahil sadya hasabab sin pagbagay-bagay dahil sadya hasabab sin pagtaymanghod agama Islam pag-akadagad hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila tao narka nakasud narka masyafaat sila matawang sila dahil nga idin pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan long sin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an in niya alaikum bil ikhwan al mu'minin suwaylong niya dahan nyo in magtaymangod suway dahon nyo magtaymangod in mga sila tao bariman fa innahum uddah fid dunya wal akhirah karena in sila long niya undong kayla karayawan mataud karayawan mataud di naman ha dunya karena in mga sila bariman bang masakit bang kakitaan nila masakit patay mangud nila numanam sila kana lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innal mu'minina kal bunyan innal mu'minina kal bunyan sabun nal tuod in mga sila bariman biya laong niya sin hambuok biangon hambuk building biangon yaon bang laong niya numanam sakit laong niya in hambuok mano intay mangud niya nanamun niya sa tawangon niya bimani maksud tawangon niya intay mangud niya hawak to kikita niya kaya sakit atawa kaya sigpitan bihat to in magtay mangud karena sin Allah subhanahu lawi luwa bangkita niya intay mangud niya yaon nalulupa pa Allah subhanahu wa ta'ala yaon nagmaksiyat pa Allah nakakahinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala hinduan niya atawa patumtuman niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala pawalikon niya magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala amo ito tay mangud in pagtay mangud hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan mataud di naman na dunya lawi luwa adlaw akhirat. Damikyan alam tastami'u uno wala niwa diungog ila qawlihi ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fama lana min syafi'in fama lana min syafi'in wayroon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia makasud narka in mga sila ini makapamong sila fama lana min syafi'in andu kailuna wayroon na lang na makasyafaat kamo ini wala sadiqin hamim damikyan wayroon na bagay na mo lang na masuk kamo makatawang kamo subhanallah kanda palanggungan na agama Islam tay manguda agama Islam andu kailo day ha mga bulansang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala patumtum kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lumawag kita niyo bagay in lumawag kita niyo taymangod in lumawag kita niyo dahon na tumagakadakad marayaw lawi luwa sila mga bariman lawi luwa in mga sila taka panghati agama Islam mahuli mga taymangod hinapusan niya ando in kami hambog din mga manusya nagpatumtum kaniyo ando bang kamo haadlaw akhirat hadi niyo kami kawatukan hadi niyo kami kakitaan halong sin sulga in kamo makasud sulga ando lawakan niyo kami ando pangayon niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala
in masyafaat kami, in matawang kami, haadlaw akhirat, haadlaw kiamat, karuna wayru unda makasyafaat kato, mangbukon ikaysa niya, makatawang kato, ikaysa niya, amunain hinang marayaw nato, damikyan in mga sila kabagayan nato, in mga sila magtaymangod, dihilan idin sinallahu subhanahu wa ta'ala makasyafaat haadlaw akhirat. Palanggo nga na agama Islam, mura-murahan, bilangon kita niyo, sinallahu subhanahu wa ta'ala, pamanga sila manusia, makasilong, haadlaw akhirat, haadlaw wayruun na sisilungan, buat malaingkan, in sisilungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, damikyan, malamod kita niyo, malapay kita niyo, amuin, mga sila, aun kanila, amuin, dilingkuran, mimbar, dahing sahaya, damikyan, mga manusia, di magsusun, haadlaw akhirat, damikyan, mga manusia, aun makasafaat kato, haadlaw akhirat, hakarana sadya, sin paglawag na to, hakarana sadya, kiyawa na to, in mga sila bariman, tay mangod na to, langgong na to, hakarana sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lumawag kita niyo bagay, lumawag kita niyo amuin, iwan-iwan, panon marayaw, hasupaya in kita niyo, makatudyo, makawa na to, in amuin kakahinang niya, makawa na to, uno-uno, in aun marayaw doon kanya, kaupihan na to, atawa kahinduan kita niyo, si mga sila, tay mangun na to, bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, inshallah subhanahu wa ta'ala, magsukul kanyo katan, pangayon to pa Allah subhanahu wa ta'ala, in papagbarakot para katong kato sinallahu subhanahu wa ta'ala, in domini, murah-murahan, nakakawa kita niyo pangadjian, dahil mga ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala, iwan mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan si mga sila akwal, si mga sila salafus salih, damikyan bangaw mga kabtangan, wala imamo nakabtang sing kami, nando sura niyo ha kamaapan, damikyan ha mga amuin, wala imamo, dahil ha mga damana pagbasa sing kami, ha pagma na sing kami, ando kailo, tay mangod niyo agama Islam, kulangin ilmu, malam may pag-iman, maapan nyo na kuman, inshallah subhanahu wa ta'ala, tumayma kami sin kasaan sin kami, ando kurekan yung kami, pabuntulay kamo, inshallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, in kita niyo, yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alna minal mu'minin, wal muslimin, damikyan, deng ha mga sila manusia, makasulsul ka, haadlaw akhirat, mapun kita niyo, ha sa taas na sa rayaw na sulga, amuna in jannatul firdaus. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam kasila sa kanyo, mamaid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن محمدا رسول